Так, достор, тағы бір жол ассаламу-алейкум жамаат. Ассаламу-алейкум урматтуу. Жалпы биздин Aalам Кабар каналыбыздын катталуучулары. Жем базардан салам айтам, Ноокат шаары. Бүгүн негизи Ноокатта жемдердин баасы кандай билип берип чыгайын. Каналга катталып лайктан басабыз. Жем базар, достор. Суроо талап өтө каттуу. Дагы деле ошо суроолор боюнча бүгүнкү Ноокаттагы жемдин баасы кандай? Жолдубай, Aalам Кабар билип бер дегендерге. Жүгөрүнүн, кебектин, анан тартылган ошо жүгөр, мака. Ноокатты тили менен айтканда макалардын баасы кандай, туздар билип берейин. Картошка базар диши билесиздер, ушул жакта. Так, мынакей 14-17. Так, бүгүн ошондо 20-декабрь. Таксы кандайсыз? Салам алейкум, жакшысызбы? Мына туздар жөн үйгөбү? Тамакка же малгабы? Малдык, Канчадан болуп атат? Кичинеси бар 200 сомдон. Чоңу. Пачкада, 200. Пачкасы 200 сом. Пачкасы 200 сомдон. Чоңу бар 350 сом. Чоңу 350дан. Мына чоңда канча болот ичинде? Экөөтең 20 20дан, Бу 1 килолук, бу 600 грамм. Мына 1 килограмм, 20 килограмм, 12 килограмм. Жем боюнча кыскача маалымат бересиң. Мага сурашат да, бир бааларын билип бер дешет да. Так, мына кандай жем? Булар аралашма. Аралашма? Арпа, будай. Малга берсе бола берет. Жок, кочкор. Жок, кочкорлорго. Майдасы бар. Мына деле кочкордук экен, 50 граммда бу кочкор. Мунаңыз канча килограмм? 28 деп, ошо көп алса 27 сом. Көп алса 27. Кебекчи? Кебек 24, көбүрөккө 23,5. Көбүрөккө 23,5. Бул 27 сом. 27. Жемдик, Жемдик. Мыналчы мына эң ушу майдаленген өгүзгө бул. Ошо көп сурайт да ошо. Көбүрөккө 27 сомдон. Көбүрөккө 27. Жакшы. Будайчы будай? Будай ham 27 сом. 27. Каяктыкы бул? Будай ушу Бишкектен келген. Бишкектен келген, Күнжараңызчы? Күнжара экинчи сорты бар 37 сом. 37. Ушул тазасыбы? Жок. Саф. Биринчи сорт кайсыл? Бизде жок. Жок, Ана муналарыңыз неле? Бул семичканын күнжарасы. Семичканын күнжарасы, Зыгыр күнжара. Зыгыр. 26 сомдон экөө. Жакшы. Соода кандай, таксыр? Жакшы элеби? Мына кышта көп баягы Россиядан келип, бияк-бияктан келип мал багам дегендер бар да. Ошо кышта негизи көбүрөөк алса керек, жем, жазга караганда. Же бирдей элеби? Кышта көбүрөөк алат, Жазда. Анан бу жерде тартасам экен, Баягындай мардеги менен келипсе дагы тарта бересиз. Жок, касеттер тартат. Мен Бул өзүңүзгө эле, өзүңүзгө эле. Жакшы. Так, биякта кебектер экен, мына, Же мака аралашпа? Мака. Булар каяктан келет? Бишкектен келет. Бишкектен келеби? Жакшы. Болду. Соодаңызга береке. Туз барбы? Баягындай таш туз? Таш тузан бар аны. Таш тузун канча? Килосы 18 сомдон. Килограмм 18ден. Мынакей таш туз. Жакшы. Болду. Соодаңызга береке. Мынаңыз не бул? Кебек та бул. Бул кебек, наркы мака. Мака. Болду. Жакшы, ийгилик. Биякты дагы билели. Ноокат, достор, Ноокат. Жаңадан көрүп аткандар болсо Ноокат. Ошо. Бир катар биякта бир сурай кетели. Биякта эмне алышкан экен? Салам алейкум. Таксыр кандайсыз? Жакшысыздарбы? Бул кандай? Будайбы? Арпасы да барбы? Бул баягындай. Канча экен килограмм? 28. 28. Тузчу туз. 20. Таш туз 20. Таш туз 20. Мына күнжара экинчи сортпу же бирби? Бир, канча ушу бири? 38. 38. Арпа кандай болот арпа? 28. Мына. Баягы жылкыга отко сурагандарга 28. Мына аралашмаңызчы? Бул деле 28. Аралашма дагы 28ден. Аралашма дагы 28ден. Так, мына. Жем базар. Суу. Мына. Жемдер. Мына жакшы жасаптыр, Түрүнөн бар экен. Мака, бул дагы мака экен. Аралаш окшойт. Мына таза мака. Будай аралаш. Тартылган мака экен, бул аралаш экен. Кебек, семечка, арпа, будай.
Ең көп мынадан сатылып тұра бер болса тоғықтарға. Тоғықтарға деп тұрып. Мына жақта ошо тұздардан бар екен. Ылайдан қачып барайлышы. Ылайдан қачып барытам. Сізді қачытасыз ба? Мына тұзыңыз қанша? 20 сізделі? 20. Мынау не мынау? Тақсыр? Бұлдағы тұз, а? Витаминді бі? Бұныңыз қанша? Тұрыш 200 дейді. Қанша килограмм сат? 5. Тұрыш 200-ден. Жақсы. Мынаке. Ошол. Бұяқта бара жаңы здания. Ошол. Дарбаза жақта да бір тартып қойын, дарбаза жақта. Сізде аралашмаңыз қанша тақсыр? Aralashma 28'den. 28. Fazla aralashma. Мынау семечка ма? Bu saplıyor. Saplıyor, ha? Semişka. Мынау да? Мынау күнжара? Bu fazla pakta күнжара. Mынау nukul makajeni özü. Bişkek kebegi. Бишкек кебеги. Jem жақсы шен şu таза jem. Шенішті ба? 20-дан дедіңіз бе? 28. 28 дедіңіз, Кесілесіз. 28-ден аралашма. Килограммы. Болды. Содаңызға берек. Негізі қиладан бері бұяққа кірелікпін. Тартып қойылды отауыз да. Мына бұяқта кебек келген оқшайды. Мына картошка базардың жем базарға кіре берші арка. Қайтауыз әмі? Қайтауыз. Шығарылышты қолдап қойыңыздар. Кейінгі шығарылыш бұйырса қандай нәрсе олсын комментария жазсаңыздар, бұйырса қолыңыздан келісінше тартып береміз. Бүгін сұраулар бойынша ушул нәрселер тартылды. Салам алейкум.